Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kum kajing simkia na kasorkar kum no banyada na kajing por ukunyang jingpang coronavirus syakani kajela bat bantep kampanya yaki jing bagi pajba hakani kapor ba kasorkar kala penjari sendan da kapakang snong ban light na kajing por uni ukunyang jingpang usembot menteri rang ba kajela uba preston tensong haka arpa pratrek mentau benai leber arajar arpo ulahir syari boy district ban pelong ya kajing ikan lang lane ke review meeting Hakaba ki amale ki noyelam ka nongpot town committee kentop ru yaki officer barangba Kariboy district na kabanta banyather bat yatai kumno ban dangla susu ban semi kila jingada na ka jingpor ukunyang jingpang coronavirus bat ru ban tep ya ka jinge ki patba hakani ka pakhang snong da ka sarkar jilla ya kani ka jelang la pelong ha circuit house nongpo ya ka bala penyat da ka deputy commissioner jong Kariboy district ka kong RM korba Ringkat kajian lang ki BDO ki magistrate bat kiwe ki officer nalor ki nong mikmat Kariboy bakantop uba Merrill Bonds MLA ka nongpo constituency uba George Billingdo na Umrai constituency uba Jason Saukme Maulong MLA ka Umsning constituency uba Dasakyat Bahalamare MLA ka Mauhati bat uba Sostenis Sotun MLA ka Jirang constituency kaman nengkong ka isu ka mengikren kolong Umno bengnya pun persyak lino pinang jimpang ba unong yok ban yuk jak wan tan ha iwei i mengsembre jong ke jelam kelajong de hilayo i ngatrai yaki program di bangher di notification di bangher di bawan nak state level ka bawan nak district level hakabangi kerpa kerpon yaki paibang sok senong jong Kariboy district barokoi bat jong ke jelai barokoi kelompa to ya burom lem bat ru bud renti ya ki jingha ya ki order ya ki notification ki bawan na kalian jong sarkar bat kumju ki bawan na kalian jong kan deputy commissioner katakan di kabatapa ban apil ban kerpa ya ki nong sok snong jong Kariboy district baru oi ya sa sitom lem ban ni namakane kamut bangi kwa ban pensitom ya pi hati long yeng long step jong pi kamut ban ong mangilik dilek ikini keke na gamta ban bangin sup mangi le ke jimut kalong ba ngin yada yang ni penyang jingpang ba khla is ngobrom uble krai kana prodonkan bat ka jela ka jongi bat ka ri bat ka jan riu jongi ko ma oi pinna ka ba kamdon kanu banu ka sain ha ka ba uniu penyang hadu ka ni ka limat unyo baju jak abo ka jela ka jongi Deka ka bangamut kan ong han ni kolong ka bangan depan ya tinong sok snong jo Kariboy district parokoi makin sngoba ban bud rendi ya gajing ai oda dan gajing betah na kalian jong ka sorka na kalian jong ka district administration siap paro tinong sok snong knang ba ngin long si ngin long sngai bat u pangin lai na gajing herma jong niu yang Jepang uba syarke katakan di kebenta kabentong ka pangwa ya rumah joni bat ka ar kolong ba ngau ba wat ya syepti lani wat long pani let's say lah benong ba imat ndon thau su ayewa kamar ba meri kala benong don su let's say ayewa lenga kwa benong di bana kalian ko saudara di persyam bat ngin penting naru ba ka stop na kabenta marpa kamarti kan poi seki snong seki thau baro kum bajulong baro sika katar tadi ka bangat wa kan tepat bat ba kabalai bat ka bakhadu ka jigerpa bat ka jingi keren jungi hakani ka jingalang dari jungi lomba ka bakhadu kolong bat don kilong ye kilong set don kisnong namar ba ki suspect kinang berkat balik segi ki perlok jungi Kihun sama jumi, lani ki perlok rejo jumi ke bawan train, lani ke bawan nabar, jom ke jelam ni gala. Kiwan nok kata kejiti balik se kini gelayo kio de penyang jingpang. Dan dengan apa benong ba, unil u penyang jingpang ngimde banda syepting hadu kata-kata, namar balai namar ba kane ke jingpang. Gitu ki bayo,
apo India lain apo seperti berapa ibu nyo ba kalau curable kalau kabalak ban berkia den oba nglashu ban berkia nglashu ban syaitan kelan dari itu kebayo itu di panglo isya iklan yang hadir katu panesni hadir bagian di dawai jadi dengan kuat ban syai ini nak kata kedau lada don manu kibalik se nak kalian jong ke surga nak kalian jong district administration karena kailam ya di hospital imdei basutu lagi bayi baset di presnong di bertau di marjang di marpa ban nyobeng lain ban ong pen ban balik se kini kibril ide kibalayo ya utau yang cinta dikatakan di kaba kadu kami keren hakabang ia apil ya pinong sosnong boro apo karibo district ban ya trelang ban di sai sisit ban ke surga ban ke district berhoi ban kini perlok MLA jogi sabun kebodon nang dia pok district umum kenam ba nitjok ya uni yang jimpang ubah kelak ubah penkenyu ya seperti baru nama ki don tek ke besip kabu lo tan magyo ban mi sane syatai di kuat pas dan ya ki jiduin case idc lo ada keren nilai keren lana review meeting ke lomba ya ki jiduin case ki babiang ki kot islam nata ke ba jiduin ke belum bandai ho banyo pas Deputy Commissioner in Salem, here to come. There's no difference specifically to ventilator. Not necessarily for bayo even a jimpang. God forbid, ngimkwa balonyo. Rain kampun benok malayo even ka jimpang kampun boy be ventilator. Kan don stage by stage. Then rain nashpa benok yepi yam tang lalong equip hoy ka ventilator dan don takawai then rain in order shoot mentale sedar lai saudi atau ka ventilator kan don pa hanne apa district headquarter. Phi cái quarantine centers ngan suatu di kamde ke jaga suma. Gede no suatu bahaya kataru kamde ke jaga suma. Nilai kalau bangin isolate yang itu kibalik sidon kesempatan kamut benong bangilong positif. Dan dari ban isolate jadi hakata keliti kaba kinyok ban syong bet lai jong jaga. Dia kan ke jaga ada bergerak nak kalian ke district administration. Idon hardly bijaga kebagilan konkret baladan don nata kebaan don kilong ing senpi keba namang ini om baik ba yale katalah ban kian ban song barui dari don kilong ing sen la sigi babli keba don ing ke bodon kamera la sing kan kamera idon tam ka kamera sungkai ban ka kamera bang nang ta ka kamera tiak kamera sungkai la se don ikut joki ke bawah naban kiba hak ban le dia kenika self isolation di banlai ke saya self isolation kum kita ke jadi bukti kemana nomor lambdon kamrasu di yang kita kum kita ni tahu nama yang ke centers balandon kilong yang dulu tapi kemedi pa kita penting siapa district administration kita penting siapa dia mencu kenapa ngin pendiam yang ke jaga sajuki haki tu ke centers ke belakang kaya kaya kabadon nama hantu ngin pendiam yaki para medical staff kibandon ban monitor nang tahu doktor undon hakaban wan ban check let's see on daily basis nang tayo kabang ki pendiam hakabang kin mi sabar bekin jom bi highly jom kamera ban ia kabang suara haka jaga kabang bagi